Yada se mo kwa ba bi Adom TV bedwam dwumadie yi eso ade achie bia yemfa seda made owen ye boy ye ho ban anadwo fa no a wakra ya ma de pafefa achie hwese wahwe ye nso na wochi mu nyina ye ho amma sembi empo se bibi mpo si ya na Adom ne nti wahu ye mobo age ye afiri mesra wo fa seda ma no emfa ho akasi mampa otimi ye nsankyere ne dwada no wahu so Tuesday no so amfa Wednesday no kwa de ne Thursday no de na wuti kura ya isi form enne bibi atumisi ekasima mpo na wo kwa akoda sankyere ni nyankopon otumi ye na ye nkra da ti afia no kofi ampedu ma one enko form directors mechia ma no pay pa adwuma na mo ye no eni die mu a radio fosu 97.1 ye ma mo ache e ma mo akwa ba afia no kofifo enne de wantumi kura from Sabia to 12 de wo ya ebeboa wo we say akwasifo no mo da form team ontumenye nti be me na menchia we afia onyoso na bia boko nyame chia se bibia e boko de nyame ase na medwua de bi ho se ye mo mpa me na mfofo so let's reduce over concentration on us odimam pai onamfo schoolfo onanom wo adwumam obia kan so radi mpegi omubi because enye ba bia na abetimi awo so aside the grace of God a be speak on your behalf no we hear any person be to defend your meeting sir no betimi defend you nipa wo nimu sem kotu ba bi na edi ye ka afia ho asem na meto am na metimi a kire afia su ne ban because na ye adwuma sir yanka enye na mfo no so mu ya mpegi omubi sir ne si obi ayi a so be si uye sa onkwa ngwaji grace concentration ya atos esi di ma yo radishira mi onkwa wunya wontimi hwe wiase nyina sa ntiminya unya wenya four corners ni nyina yenya se hia ne ebedidia obi nyi ska mfa nyo obi kwan yo sa ye nyina ne akense ka bom na edidi obi awia na obi atunika tu kodu fe o chale bedro muso bedro enya afere onya nyame nhyira wo over concentration na last me ya dos let's spread it na ebi mo nso enyi nhyira no obi wo hono ma ono de bi o hyira obi nso ye bi na obi nhyira nyame to nso spa nso hyira obi sa nso hyira obi ketu abi ensha medas ne nso ados ebi wo nso kra nye sika nko a nye sika nko a na ye nhyira no bibi a betumi aya aboa obi timo me nyere ye ho na enra de bi si ya nani agye okay ni nyina ye obi a na opemoa okay na nyame Adom nen omonie ma pe bi omo ye be 2000 mu no ene reflected tisi ye de wa adwumam de bia ya meka se be bia wo gina bi opportunity bia benya bia no ye ho ne ye niye ye adwuma ne te se de asa no wo last job on earth nti wo kwa wonya bi ye ho me se daachi bi se bi kura na nya wo ne bia wo fiefuo bi hu nipa bi wo bana bodin ne pe o se akwasinti ya dimpa o sa because dimpa ye chen ahonya ya nenye obi de besere ya no aka na wo yare a wo de dimpa de be ko hospital e da bo so de dimpa e de benya nkwa na bo so yes sa dimpa ya dimpa wenye sika kura ja dimpa fama o ma me ka so bo panti o ma minti o bra yinti we may yet the amount. Sir, Tianamo to be a year to Nebia, and you see, Nippa brew a brabufia, or more to a do baby. Maybe or yen which ye can maintain a net and swab a bonnet. Yes, near woo ye be and should be calculated. And you done out with you, and dear be a woo ye beer should be calculated. No correct. So one calculating a dear woo ye. Oba be worry. Bema be ware efia be komu aware adwuma be kom wan calculate na fi se ebia ye one day ensema wo ka ne ne dako bi ye be bo akyerew e wo dem e bi sa so sansemi me na me kan ya na and then so the evidence base so share wo ho na yi bia oh yeah and then there first na na kan na edin se ubenya recording and then the kan ya na record that too said da ho wo so ye wan fan show dem o de abetu social no so na woni mo da che enne kekiri
Oh, you padded that so that's it. Students, yeah, students now. BC for F1 visa US no. Or my left registration. But and share one. American embassies here in country Ghana and Abia. Yeah, open F1 visa. F1 yeah dear. Students. Okay. Omom kwa kusunya dear. So kwa degree, so kwa master's, say PhD. Mo open M visa, mo pay G visa. Or say o Facebook no. Or so in public. So ba no mu be na private. Disqualified. Ye misahwe. Omlo mo ya bad o so US for no. Me say wo ba ko be kura document be say on hwe bia o social no so no akone nam so. O se o misahwe. Tu penso betimi akomo embassy website wa ko. To say o Facebook no. Like social media handles. It should be public. Timu amoye mo dey restricted, private no. O ko won mu say Ubo di now search you know say private na hodum na automatic disqualify. Ko so matna say man ko phobia be wura kuremu so mo track you from those days ah. Omonye. Yes. Ka ma me do ba bi o mo dey aduru. Intiachase Radio Fosu 97.1 ye chia mu biem samo mu akwaba ne obi a waje bre ehwe yen sabre no yeda mo ase pa yankwadomonline.com na owura kojo ponkroma na kasei MPP amanyokuo na ni da kwan so mbeto aba ewo won aho na no a wo tufo ode na adwena ba se nkabom ne kasadenom ne ade no betumi aboa ama bibia koso wo sabato no munti ubadomonline.com a eno so egu ha na asante mampon mrohye bedwani na justify the entia MPs no ekọ kane mampani abedi akire Dr. Bawumia chi ekotai say ye bie party ni bie enkrata mu so bia meprebia wo mota na chie no wo se oye Ghana factor ese Ghana ne dana kuma so a wo mugidi ye pa say so wo de ni 2 franc 2028 na nkumbie ye ne dia on the coordinate there are about 60 NPP MPs asante mampon MP no they didn't say Kwakwan Prechum Sapo so the former deputy foreign affairs minister tiani ni phone dadomonline.com ubi story no coordinate ye there's nyama na be asem say Dr. Bawumia you see MP 16 ko kene Japan hono no omo say MP 50 and they declare back to kabuma na be say no MPP force were 88 MPs. Inti anu no omo bisa say there were 22 ghost MPs. MPP. As I critical. You were social no say ye number na abro so. Em say NDC for bia be kan. Ye nya huru aka 22 ghost NPP MPs bia. Eso mo hwe obopa. Obia the number ko. Inti anu ho asam no e na afi mampani abedi akire dada da MPP MPs no a womo endorse no odo won mo ase papa na eja enu achi whatever wooden structures there 500 na ya na wanwaza kwesi etimishia na ya asase pradada because adina action pradada adina action na ya flat aya asase as a park areho nti ubadomonline.com yes ye be say jaya mo masa akwa kosi eno ne asem no na asa ka o na eja asa abeshi ni asa to fu agu odumjafo kem akoho asem yes asem na galamse yi Erasus asani ni team ne de foforo aba ne yese yi Anyansu East Forest Reserve ho jai say ho de obi adwen ko ho yeso famfam 30 excavators 30 and I'm say na before ebe hura ho no say fa baby ana excavator no excavators egu temahabo enano pay fiam no ka say ebro 3000 omo de kwai yakra okay see excavator nya galam as excavator ya galam say me na da ya excavator galam say nkwa ne how many construction equals wo mai yes excavators ni nyina kwan no me ade akwan be sa serious enu ade e cause amasama nya ne ye freeze sa amasama akwan excavators na nya wo so over 1000 excavators egu temahabo enano pay aba nyesa me chese be kwa new ransa ye kwa clear asem ni chese ya kasa so de ba ye de be excavator no yetime mo ano ana because
Efe baabia na abewura kuremu enam kuremu nyina obi ehu. Chese saa ne akasa we ya ye ken yaka. Gosi aka na o kan se. Ready hu ye mombo. O kan na se. Gosi aka. Yes wo matu ahodo obi adwenko ene enim de otachiri de ese mema bi egina ho no. Akuafo ni ntime nko. O kwan. Ya na nya mema no. Wona be kwakopa mema no. Wo mo akasa kura suro saa mema no egina ko tumi beta saa mema no. Se no na me ken. Na wo mema man ye de omo ye eye adwuma omo adwuma omo ye nti before omo bedu ho de na se pani bi obi are compromised from the top to down obi are compromised galam say na no obi are no be dey why ora yi Dr. Ken she be ni team omo kasa omo say LIB o say ifiri ho nti say ekun wo obi antime me eye ya na wo say eye kwasu dey no eye see be yi say be amende efia me say se no kredie ni mu a ade e friend galam say eye illegal emra kan say eye illegal ba manfo ye meboa amoye the pepper say o man betusu sa enihia it's not to me it's not about the airline ye the airline ba say me en conference nkonko galam say e na stop ya na say emra wo say me enye galam say ba manfo so moye ba pepper na o man be nya no e say me enye afuma gudie basa no eni ade ehia kasi emfa bi nto the Ghanaian Times the bokata and yes inflation about from it's about be do 10.2% in May 2025 and okre and ma bo from yes even your call malatay yes tomatoes no mo ko and ma bo aba from no house on we say adeto aba from nkofo nto ade yes ese sika no so ni ho ro ne man de ye hia yes na fa me ko no and ma bo aba from there's no two ways about it ba adeto sa aba from me ye dwadini Muhammadi na dwam enye me nko amede na America ba wura ho a utim se adeto aba from ara abedadu tiesi from tie be say the finance minister inflation there 10.2 super but then the amount for the kwakoto a 10.2% niema no eni ho security system nim ya besrem security system nim emre no waso nti wada wo mafa ma me fa ati wo temade dem so wa Canada na Supreme Court judge BS ye vet no ma se ja for say ye hodu okra kopem se omo abeto omo yem okay yo be chese ne de no aye in limbo daily graphic na me fa nwe na afiyem ko ye say end fixed title certificate saga eti lecture bi na ka sa afedie a doctor for adonso e je say yan kan so mo bi doctor 3 doctor yes say owura computer wonye yi doctor na free nko yi ntam kra nka dede bia yes wonye yi te na no say story a give for na kasa train o mo yi doctor na free best mo na mo fa Mr. Mra o mo yi doctor mo fa Mr. bia no mo train di ni we sa mo man Mr. so be ma bia Mr. mo man Mr. is wo yi doctor no e free them e doctor dia no eno ano no o fi wo so wonye yi de nti won ye nyane se ni nyina se e ye either se obeba no abe defend ana obi no obi aye di and is papa yi former audit service board chairman so your friend Professor Ajmedua on say so ma be church be nya professor na free di e chire di listen be tente me doctor no a spiritual doctor me free so G-Tech phone so to e free so no ne de ba o so kwa na betimi di what does to me a doctor into bracket spiritual ani anu anu no na se jeja se obi amfa ayi adjective nka ho dia wa hwe no so ebesi aso Professor Doctor Emeritus bi mu title se nya adusua no nya bete ye nyire no so na de won krata no ne adomonline.com stories no ye DC wadaroma se de wa hwe ye mfiri adwada bepem ne sa na tie ye koi agudie mo nsa America seri wadi ba na fe health tips so ebeba 5 minutes ye nche male infertility and ye kasa fa ho na fe ahosepe enso aba na asemidika pensem munso ebeba edina fia amankwa tamaklo mene JP Jordan Bismarck akwasinsia spiritual doctor ene de bro yedase